Papito Prod, c'est la production, le management, la communication, l'information, l'éducation et bien sûr le divertissement. Papito Prod est toute une équipe qui travaille au profit de la culture. Papito Prod à suivre.
Asania wonu kanu ya ni gbogbo dome para bidi pere. Asaya wonu kan ya gbogbo tora huru gboro mirai. Abere fa be won ti zo na Ọlọ́run se to kura gbonu e. Awa ka ya abere fa ma won ti zo nu. Ọlọ́run se na kura gbonu e. O meketa gilimito to sanu ma no sa jo pe. Ajo blabla no ivodun homewe akonso moran jawi han wi. Nhoro tori awli hototo so ma je oro bara me ogu wa pe mekento ya ko jebe ogu wa pe mekento ya ko jebe nuko ya na jo ya nu asino me pa na bidi pede abo ya o do na nuko ya na jo ya nu asino me Ana bidi pele, ataya bonu kaya, bodo na pele. Oya na jenu, atino ne ana bidi nukoe, aya bonu kaya, bodo na pele. Thank you.
Papito Prod, c'est la production, le management, la communication, l'information, l'éducation et bien sûr le divertissement. Papito Prod est toute une équipe qui travaille au profit de la culture. Papito Prod à suivre.